Yada se ya mo kwa ba biemra Adom TV bedwam dwumadie yi eso yada se wo mre ne wadaje a wode maye ne titru pa ne wonu a adwumanti wonya mre kura na wahweye ya mo kwa ba ha ye bedwam Adom TV sa ne ye no nonum empemu 5:30 ne aba de bedwam dwumadie no abro enwum to no a ne de akenya wo spirit no sa ne de nkranhya ba bewrum owie pa news no ba na fe wie news na ne aba the bonkrata ne online dear no na ya for fear day into no the bonkrata no amma but adomonline.com dinane na so ye dwuma den ye be pono de wo ho no bi e de amaw ye be phone lines no na enei ye bronya ye nuanom kamufuo e dia ye support wo mu ya hwese de obedu de afa na ya kai wona won crime potamu bi ne de ye ne ntwene body de bi ti ya kai mabunu ne titiru Sha ni enyusu as a scapegoat. Mwani na ho. Ya me ahwe oso ama afi no akwa ba betowa. Ada na apese ni die mu nti ubewi afiase. Eme no enya target. Esre mwani die mu a ya na ewon kran ne mpotemu no de. Wa wani tuase ye de esono ban atu dede ene ntwene bone ese nyom debi. Moto tue nyina ban ne da so. Wa de moto be pe ombecho. Ti mwani na ho. Radio Fosu 97.1 yamamwache emamwakwaba menemi ankasa minua bema Jordan JP Bismarck akwesinsia eni gina ha ene yesi shake e kanidi no ho nti shake Jordan JP Bismarck akwesinsia anopa emimwache evia mankwa medas ebi aboko nyamna do na nso efe o nyankopon adom nso ayefe yede me ase medas top we ni ana enye bad medas pa o design de niam ni nyina siesie ba wo yede ya e pushi ti amwani na ho ni yeni mo na nye se neti evia mankwa nti mwani na ho na yede ye fata what you say ye me nyamina barika de sala yeah erika unfortunately nyan me wasantima ponde yeah oh muntimi enni baro de simi ohyimu nyina barika de sala sa kokonkron ni ala enkam ho na empire mabono kokwam o masa empire no ensoaba emfa emamu yie pa na ebinka o my Ghana se tina Yesu Kristo kra kan se mukokro bia mu a mmasumdwe enka ho ko asumdwe okrum na so timnya asumdwe etimitinam ti yakoso srese asumdwe so enka mo nyina na emfa on se bia enne kampase kamdi ni se mo pena so ntimi maso no eno ye nkran ha o ya se no so na ada regions ne de ada regions we are working wo ho yeah ada regions no central region ba ko pe eno kra region no kra nya ni nyina for na gamashi yeah and I'm say so no ejomo mo wo Temaho ne you know mo wala ne ade ne ye modern pass na fie ka no enyen moderate enyen moderate ni gie eda edema na so ema ni gie ni nkoyawre wo mfa bo wabusua ana wankasa ho so we kan enyen kwanhye nyina tura bia de wuba ebi wana ko fe prade aba e proud tim se we can avoidable yenyi yeni but yema eni gie no ema ne nkowi awre ho ti yankopon kan enyina ho na won hira obibia na fiem se obekọ ahomanso akodi nkomo na yakọ online ai ti menim se sa so ese moya sa atayi the mechanic yes yeah nyame yemfira manemu po nyame yemfiri ntwatoso mu samo obi a no 24 years and all bonya 47 to spend about 20 years in jail and okra 15 yeah adia wunim sana ko 35 adia wunim ho hwe eri atoso akodem about 22 to 23 afeni eri asem na wie ai ne ba no okwa wanya 1 month ai se ne ba na nya akoranya be 22 years wa hu ne da sa abo bia mo de ne ko ho sa fia se won je se yemfa ohwehwe bia wu hu eno no twatoso ti awrade hu ye mobo pa but as ye chire mu kakra sa ta yi notorious amroba yi a wakunkum krofo ade hye papa bia by this time ke bia nko mo na ekoba ma abusua bi die no kum ni pasa ta yi se mo kai ana na ye wo mo ata yi nti de ye
yɛde ne tu mu nko wɔ 35 a ɛnu anyame ayɛ adom ya discharge na quintin no or yɛ the mechanic na yɛse moto no a taa yi de kɔba no sɛ hɔ na yɛ na ɔmo ɛkɔyɛ no nti kyɛ sɛ asam ne baayɛ no na ɔhu sɛ yɛ no yɛ hwehwɛ ti wu a bibi kakra bi ba ɔho bia no yɛ pekew ɛnu bi ni mechanic ɔyɛ n'adwuma enipa tirimu so nya bɔfrɛ no yɛ pa mu ahwɛ ɛhu sɛ ataa yi ɔyɛ nipa bɔne ni for you know onim ɔba wa dress kama master yɛkye ataa yi ahwehwɛ mu no ɛde no kɔka ho ɔkɔ afiase na afɛ na ne yiri wo sɛ ne gɛ wawo abosome ɔba yi akora na nyini ɔba fɛfɛfɛfɛfɛfɛ sɛ 22 years nti no awurade nyi mfiri san musuo nkwanhyia ɛne ntwato so ataa yi case ne saa na ti ataa yi ne so wɔ hɔ sɛ mo so ayɛ ɔsɔfo ɛso yɛ sɔfo mu a ya Nyankopɔn de ne yɛ onye sɔfo dwuma no wɔ prison hɔ a ewie bre mu bata yɛ o waku obi bra no wɔ no bi ade no wɔ mu kura na nso nyame ne na wo so abɛyɛ ɔsɔfo na gya wo no ho ana wabu aten ya kura yɛ ho ntene no wabu me nya ya kama ya mane kura mfa nko Supreme Court ko file for a compensation o man na ka Attorney General na nyinyinem ne mpepi bi fam pata papa ne kra and so they anya sa ne mpepi o afia ye op file process na obenya ba I think say ade a ye nyina ye nim because utie atemuafo na etna asem so na o me ye say nyina adwene ko bankro mu it was na see say ba ko na ka say I descend to this o me ye say nyina adwene ko bankro so e kire o say amparampare say atemu na ba sa amre entwe ye atemu na entwe ye because judges na kan ese ka temuafo no nya abotre tie asem ko akire kakra ebi anka kwa nkowie ni sa kwasi ya asem o because that time ne de what tie ata yi bia na yeso oben no a won je hwe o yeah and na bia make say ye kroma na ye emotional judgment ti asem ba ya asa yaudie na wo yemu no ye de ko ye de abua ti na so asem to abonten a atai ye betim kura ku abonten asa kwa du court sese ti ye be say radin ye free san so hwe mu and in track to so bi because before benya ho atete no hwe onya no ho atete 23 years afin onya no ho atete o 24 enti we no hwe na bra bo nyina afiase 22 years of your life I say this nyame boa no and mechanic shop we say no agu on campo we go hu no we radin hu ye mobo pa enne kramofo ye gi ani ye careful ni anyusu amude ye kasa amonte 0302 211 701 702 703 704 wadawoma say na wudi afofie dey ene de nkan ko ba bia na je wa home weekend na wow from now till Sunday Saturday, wow wa mo na ye say no me dey say ya na wo the same the value is still the same ya dey kwa asante bampon ai no so see that's so e chanom de ne tu ana ne fi ene efiri ochina that's me dam pamu akosi na juada ya otumfo ba be sie sa ti juada no His Excellency John Dramani Mahama Professor Nana Jinopoko Ajiman other diplomats, other government officials. Nana mindful ye wo Asanteman Council. Ye specify a Juada pen for never corner. Juada nyo bia. Enyo bia. If you ntime nkɔ hɔ, kwasi ntime nkɔ hɔ. Eti se o person head at many a free a memory dano e ko na kwasi ni kwasa da so. And o timi kɔ. A Juada the same a specific. Because you will be pay ye diso. Na nkwa nkofa wentwi am. Wa meka se na. O kasa listen pen for the ato no ho a emeho why emeho ya me hwe hu ye ti abie phone lines no fa de bra na emom yenkɔ adomonline.com na yenkɔ hwɛ galamsey hanabisiu and or recount the see so mo enye easy ye so mo kɔ bui subi so yeah galamsey wo mo tu ne deke police commander no yenyi fi ho hu ke so ne ko gina mu se China for na chiom ye yenyi wo mo na be de akoye no tubadomonline.com and also ewo ho and afi so aban se oba beba ne wooden school furniture is a school enkonwa no a ye de dua na ye oba beba ne because yes ye dua nua ye wi ade asa atwa de aye enkonwa ne table
ti aban say oba behwe na ya ye ne metal so hu tell us say plastic dey be crown so yeah ba be ye because of these private schools now sa ne ma no dey come and National Labour Commission so said you know I would say no ye the bra mo kase ni mu ormo age injunction ato Ghana Registered Nurses and Midwives Association no almost strike no so ti ane ye hwe ni mu se bibia be edin na ormo tumi ahye numa na say Mampani Mahama so anya report from National Education Forum no ho na recommendations near 200 and near 200 wo makruche gu nkata so a wo mo pesa ban etna se mampani na wonye sa 200 recommendations no adwuma ngumasua ebegina ne na so em se wa abode wo so na ma emfa no abode no pay ye mo akwaba efemi gilo sedodo facha ye mpa sa wagina so wana ma yentie we se na fofie da wudi ne fa efia yedi kan de yankopon ase sele yakade bia no na ensima kaka nyina no bedi mi ra sa ho kakra mi ra ho kakra ataya temi a o kan yi ampedu ba ni bo si ewia sima ye wei itwatu so ye yawo itwatu so ye yawo afofida yedi ne kama isu ni be ko ruwe mu the person can you say, Sir, Lord Fratty Swinking Abbey. Mean two conquer be at the bat and cocoa Hayano. Naka a 4 city, a commercial, you know. But they say about 3 city 50 pesos. In such an home. I could, and that's why I could be it's a bit of Sebit near. Sebit 4 city engineer, and Sebeko 3 city, Elco. Not every foot a year, yedi. Ankofa and to come to Kobe because most two can papa find ma kudija in a manema. Meaning so in check. Let us say, Kona will be by. Let us say, Saka one so, Bemen no pay yet yell. Saka one. Hey, Stefia. Yamuakaba. Yeah, Minya, ba. Kaji ambacho mwe de. Yanko Adom bibia boko. Na bra in a sense. I shake. Baba so mwe. Baba hoye. Inshallah. Eweye. Nyane saka wana mkase free asinkigwa amanfiwe. Okay. Ukimi dinje no se mi kemoni o ana me bua. Okay. Aha, ene na ye celebrate Eid al-Adha. Mimi akaka me kan say, "Look me di ba mwangasa mukum ho, nkan ho." Wodi kan maka say dede ye. Mimi ya, ibinya kwase ba ko edwaso. Ibinya kwase ba ko edwaso ma o no odin ho akwati. Isre obibia nye festival ni edi no. Yanko boko. Ba mi fa nchi akesi yankoma mimi abema, the friend Rashid. Amini ye Rashida. Omo asinkigwa ha yakupo mo nto musem mo kwala ni nyina yada say inshallah yada say yemfa kisime so ya kisime anope ye boache mo akwaba Sister ya mpacho anope majoso yada say adama yiti yo se ho se ho sana kwa ye eduba bia na kwa ye mo kwa ya no kwa ba mo kakra no asamba kwa kwa na bi tira akwaba ya majoso kwa ni kasi na the thing say Adom TV the what the mutia hia for ni moburu hu for asem papa did you read my fan to mwesa say baby ane ha baby ame wo eye te be kwai anhiem eye honorable asi edum peso aso na ne say be dey say pass by 3 years ni network eni anhiem ame no kese kra me ye ko di say me froka e ba te be kwai ya na bibia video the school position adio ni nyina network e be stre MP Yura honorable brother Samuel Bremfo, honorary John Mahama and paying for St. John Mo, CM to be quite CM, your network. I have to point out. Let us say, young 2 p.m. has and some point. 2 p.m. no pay you're watching. Major Suminia. Let us say, Adama, I want to say I no pay. Hey, Miniaba, Obata and Samampo, 2 p.m. Me ha money. Enfant say anu pay corona dane. Corona dane kakra. Because we say China you ya Adom
program ko yɛn fa sɛ chat ne yɛ NSC yɛ akosi ne 9th no na ma ho sɛ Alhaji Baba shake I was there now Alhaji Baba Ustaz Baba Giwa ma ho sɛ wɔyɛ announcement no kama aha na wo so Hajia Bintu ana ho pɛ no ana also Hajia Bintu and go ya for video na asa Barka de Sallah na dey mama for dey who say ene na you know ana ababishia ba na idi yada se yanko same ho same ano pe ye mu ache mu akwaba bedoso saramatu same line mu nya ye wie same pe na ye de course na si same pa choti enka meto nka pa na so oh nyame adom yentio ene de no ma sesa na ye saramatu saramatu ana question si anso ye Bukari because Bukari fu no won koma ye dem Bukari iti ono so ba beka onabo bright champion campaign team no because Bukari be obeka ma yamba be ko yamba ye papa yo mama fe today so na mentia onabo bright champion na me mano pepe fu Barka Sara and now be sharp bitifi and nyama ekoso abitifi a otu ze papa no sabi mo semfo no so na so waka wonyina hyanase ntie se 2028 de Berkisu na Saramatu and Bukari o ba be kapibia na ba cho we so we pa Yakubu we oh enche bibiem nyame ka ho bye yada se amfa course ni si ha na kwesi nyame ya adom a enne fiada 8 p.m. enkwahia yes yasesen free memenda abefiada enti enne 8 p.m. enne ne pa hontoma enne na time and day ye pa hontoma 8 p.m. enkwahia nje se nya memenda bi Friday ene Friday bia enkwahia eba 8 p.m. Mr. mumu ya pomode ho nsem ehia ye entoto no ase so onim ye hawa o mane nku wadaroma enne fie ene fie da bia 8 p.m. yede enkwahia ebebro yedas now become yes mamema papa Ibrahim Mahama Barka de Sallah na yesi waye nieme bia toa so a if yatin so say ebona baso eno correct yes oro Ibrahim Mahama nyame nhyira seni petmi free ni pem no atem sika twitwe de ama obi a wayade chifa kosa ho yade and especially Aid Rafik ono so yade o this wa hunu Shelley there be this wa hunu nyame nhyira pani nyame nhyira mo ye nipa awodo bi ti so Ibrahim Mahama pa so ho mo de ne ya na ma bontene nyame nhyira mo pa mo dodo ta kra ye wo no ono de plastic chair na nante eno kwa de me say hu ye kwa me say defense minister so de no ho agim okay ura Dr. Omane Boama ene ura Ibrahim Mahama mo afa no meanwhile na foundation bi so afa amma no electric wheelchair yi bi mo ya ma no ye fedodo nyame nhyira mo too much nhyira mo yani shomo dawroma rade hu ye mo nipa bitimi ko eba ura Ibrahim Mahama once again Barka de Sallah nyame nhyira ti ye de besi ohu na ye kwa agudie mu nsem ba wani tua se TV ne radio ne de ye ni holiday ti ye gina musa madaroma mesro ye first timer ade achi bi enipa foforo ba ne titi wo a ne wankwa adwumanti o channel no enyi mfi ha na wo no ho se wo do wa fidie no eto Adom TV erika se edu beba de agudie mu nsem beba health tips no wo ho wiki mu nyina yakasa fa frequent urination ho kwase miensa nkai nyame ya Adom 14th ochina na woche ejadom da edu ho no ma Adom FM ene endpoint homeopathic clinic ye kese ye screening ede ma ejano mo no memenda we ena woche nyame ya Adom e baso e wo endpoint branches ni nyina sprinters de honum ena dwumadi ahodo wo Adom FM so no ye be ye e wo ho ba branches ni nyina no ye sa free screening no ebi hepatitis, liver, kidney, and blood pressure, and the prostate. Prostate no kwa de omo yes scanning ni free. This time no yes scanning ni free as I lab no so free the amount. Ya sha so. So we need card. Ochina memenda na wo 14th June. I was sprinters and then endpoint branches ni nyina. So we need card.
endpoint dia ɛhɔ de wo ba wo be card no ye 70 cedis but so wo card dada ya wo de wo kɔ hɔ no mu dada wo de no be ma wo ntua hwe man de dog so metua bi so ba ti se me ko nyamoda anye da sa yate ase de bia ni mu ti me sro fa wo kunu bra fa wo nua be ma wanyini mfie be aduasa ekro no 35-40 yanko check in prostate no ma no check wo liver no na hwe wo kidney no na hwe wo blood pressure aneurysm ekum nipa ye we am free mesro endpoint branch bia eda memenda ebe ne na watche 14th June mesro mu nyina momra woni endpoint branch bia kuma seta krade nzama ene bono ho di tachiman hensha mesro mu nko ho na mu nko check ye we fa ma okunu ye we ma onua ba ma bi na obehunu aseda ode ebema ti ye wie ho ye da se yakwa ba ne ato aso